Agbe bra ejuwe na no ni nyese eno chi ji water dramo ni water dramo le una kan no abaje shikaje lakma wole show e wo ke ejubra he eno chi tutuntun show keke ejura wote keke kolo echano keke achara no kenya now water dramo le hu edomo shike ha ni bia hechu kenklen wakpala muluwe agbene sana bote mumumi koni akpala mumumi muji le hu ni eba ndodo moshike a water dramo wo bra ejuwe agbe afoto kefi shagbene ka bote mumumi be sani afoto koni ake tuna kan kusunwe e wo no ji short ni yomi no ojuwe ne ke to ke last ne nka de bemeni Moses eke mengaje Egypte keba neke shipon ni yo wetu ame eshebenko ni aha me neke shiwo alo bofo ba ke a commander ma ke mo fe mo agbeto koni ke la fe apa ishinana no ji no ne che ntu ise keba neke to be ke la ne sanie no ke ekule menko koni ka fe tomotomo won jamo no ko ni agbene la hu edomo shike ha mumomi kramo hewo ke afoto epe na kefe na kan be akra ye mumomi agbene ne ke to ne na agbe oni kaji afekusun atan aho to etolo ye jeme na yofen ye gbachun na ni no krede na ke hoji wo obo ade ni na chole fotoli hewo ye kusun fe mo mi wata drama mi gbachun na fe ka agbeto akelu ho fotoli na yofen ye jeme Netan na shu kaji oba jeme ona keshi ka gbena be piation da de simple na ke honi ke kana yini emi e ma shi be san dani abawulio keshi ojeme na kanji boni wote drama kusum femu yale kaji adra wote atan ye jema wojin e gbachun fe ana no ni nye se na fi oji shiba da mo shike ha hisamu alo shipon samu ke hang madumo okwafonyo fen okwafonyo ka ehye okwayeli be oteshi no keke oti oya boy ni edumu shi oya shiponu ni oya saajeme dani agbene gbeba agbele abo keke okeni bi ebon sun emi wo iwo shiba na edomo shike ha shipon saamo ke kra mo fen dani abadu ma ni akebaye afile kaji asa shipon atan benoni nyeseji madumo denche shiba afio ye woko wemi niji ke ojela panwele ni o pleke ke chon klana no ya jomi obana ye oni ne jrogbe obana ko fefe ko ni ashahe ni aten ni bi yehi jameji woko wemi ni eji kusun fe mo he bidi ko ni achun kusun ejeme la panwulo moji mo ni nyi ni akedun mane ni abadun ma kadun ma ye jeme ye be na hale ni akpagba ke ma eba kwenkeje sunmi ni eshule ke ma na duwe bomode ne kwen ne shule fefe we akonse na ya ni afan ma ke eshule ni twa keshi be omanye eba ke eshule be na gbakoye ni sani be aya komiami ni atono niji keke kana no niji ye kula ba atwachoyi na bia ke mine eba ni afine wodun ma nye hwele ke agye atwa me pebe sana ya ni no niji ni ajaje dani abaya hi shibe pf ka keshi adun abele ko lo mini ma jiro na adun je abele ma shi be pie efo ka keshi ka adun ma hwele o ewo ke hwele pe kunimieli eba be abaya hi lo oti ni akeho agmewunu ne ke ha wo popo yeli ni popo ne mabahi popo yeli ne jilu chile ni nsan wi akeshi anyo ake inshon lo kokome hu bejiole bonafe ni ehani wonu emi aso no hewo lo felo ni je inshomi
no ba nyo ke ho nwewonu ni okaye ni legbemu shimonwe oti eji chile ni nojino ni oboade hi meji eke akefe no agbene obana ke shika onye wo ma mi be ni wodra ko ake pekple shi ni me ha wole ake wemoji popoi ewo popoi jino ni boni sanu wo chele na kanji boni kashin yo yen shobule moto boni yo ewo besa ni lo ni ji chile ne ana sha chile keje shomi shi chile ji lo ko ni amehi etile ewo ameye shon ewo amemumu kan shikra temo ba fun ya yen shona no ni o sha lo e dabi sana ya shon ewo aye me ni hesa ye wo ya mi ni awo amegbe na me ya ma sha chile ne keba dani ame ba sha chile wo fe wole ake jufo ye gama satin lo hefe ayawo akonsho ewo kusunye na fi oke ha na eboso ni ji nsho koni enmegbe ni aya na sha ni atawo lo potin na keba wo pona ni ake asha chile no ji wo lo komo ni afio na kan kusunwe jufo ngmene amekọ nsho na ato na kan lo edon shi afio kusunwe ye nsho na niji bosochunwe ni bosochunwe ji gbachunwe ni ma nsho na ekwe nsho jameji he ni jemawo ni kudo nsho ale akeshi egbachuni ewo wolache jimoni ya jeme ni eachun kusunwe ke ewochi na mefio ene koni gba agbele ke ha enoji chere mosho na ba ko nsho ni ayasha chilie je chere mo ni ji sho agbene awo wole egbe ni ameya na ma chuni gbakeda na aba wo amegbe amekuchi ame na meje afi okusun ye jeme ha mi henyu ye lane ajo ke ya wo abese ji heni wolache je ewo abese me fio amekusun shikaji oteleshin ye apanche we eto icho ye jeme ewo amehu amefio kusun ye jeme jeni ameyaka shi amenchuni akegbe nkome ewo kui enyone ka mesebi ko nsho shi afio kusun ahami bona feni amedencha memimbi kote na ye kebo aya ne kebo aba hwehwehwe kagbile she ameke mishe ba jo inshona ni mambi babwa shi jogba ndenche kaji eshegbi na ba konsho beni amekonsho ba fe ngmeje edwami ba fe benemi akonsho shi bena ba twa nyumake enyu mambi ebo mami shimo na abanshona abana ba kwe neke kusun ne na ke ba wa megbe kaji ohio kusun oyo ni ohio wo ni mani na me hyame awo oyo kesha na kan gbile no ye jeme no naboni eyo few kaji won ba kusun yie bode njoba na mishe ka ba bo ahie ngmene woke wosumo ni anyagio ye wo foni ni wo cho Kristo asafo mbi fe keba ni wo ye Council of Churches ni wo ha na me ba fi osolimu e ha ne ke meni ya sha lo ne ni ko ba jeme asoli ha me jogban Council of Churches say da fie amefa asafo poten ni ba fe so mu ni le ba nyi shi asafo e fe ni your Council of Churches say ba na asafo na fa nyi ohi na ke fio ne ke kusune ha ame maja cheme e ba trashi ame nkwe wula cheke ekwe shibi eba dani wo ha ma ebulo eba kona me ba kudo ni noko fonko akaya no wo wa woyi asafo acheme wulome aba na ba wa ne ke ni femu ne kaji atwamaje edwami ni agbe no fe no na ehipon keke aha ame college enyu ji meni ya wa ha na me ko ame lejin keke awu amegbe mambi do moshina ko na me ko nsho kashi amese ba mua keke atwa ke ba mami ke obashe mami na kan gbile eye few mo fe mo na mishe e we chi ehwan ni men yo gbeke fin na ye mami na ha e mishe na ke meni je acheli kuni apa amegbe na kan no ke je chele ba fe nyoma ke
enyomi asa luo he kon ka ya inshona na gbene ame aka me babalo kaji be e bonhye mo fe mo hie manshono na kwe ngba ba pu ekeje ngba ba pu ekeje ngba ba pu ekeje kabi mletwa ahye ni sana meba na meba kowe obana ni mo fe mo eyoyo maja chemetashi kefi na kampe wulache ameche abawache wulache ni baya ni ba fu afra na ehweshi ye nuena koni ekebi na igba akeshin obi ani te won pa megbe won pa fai no ma me na meba wole no ewo ni osame na wo a wo ye ba ni na me ye lalai na me la ni amekengla be pie ke ba na kanu na meche ni akpagbe na me ba no na ni wulache ba ke wo a wo ye ba na wulala na ala neke na me ye okadiko na me fio ni twa ketomo amengla me kemba ne ye na pe hia boni mi yo se na kan ni ka je hihina bo efemu no ye be ko no be no ba na ahima epui ni amemba no na ka no ko ye jin shikaji je na kan ni be gbele ha me na memba le ka bo ahye no be na ba twatomo maji edwe obana ni ahima kenken no eji ehie ni ka oye me obana ni mambie boke mishe na anya ka hwenya mo ne ba ehwefi ba kpeke no we obana no ni je enyo no ni le hu epu ekenye se kemba kekenken no ba kpeke agblale keke ba machine keke no ni je enyo hu e ba kpeke le hu agba e ba machine ke ba machine acho wulache ni ya be ne ba hye me agye lo wujini yomi ahweshi yo lo ehun wole ni ya amele yo na amele nu yo ye kenkan hima ni ba mi abaje yo ni dafefen kanu ni dafefen afonshi no ni je nyo no hu ni ba jo yo ni dafefen kanu ni dafefen ni ye ametenye wula chewa ko hie nyo ni dala ametemo ni dafefen ke ye nyo ni da ametemo ni dafefen ne ke wabi enyo ne ba wo ekomehwehwe mi neke keke ne wo ekomehwehwe mi neke akelo edra na mechiye epiafo e ba wale ni abahie eninemi keke akewo lo enu no miye acha magyacheme ke bajeme ni amekame ime abakwe na me nanu neba ama atrashi keke agbe na akewo la ache ba akọ ke ba bosochuena ni je gbachuena ke ba shegeme akelo lo enyo hwoshi ka ke hwe shetan abafe kusum fiu ejeme na ye mpa na da na yeshi na kan be ami asa oblayo fiu ni wochole you flow shishi chon ake oblayo ni nu etako hidan elenu asale ni ayegbeno na chon ni akehra neke oblayo flow ni bafe ochi enyomi abu oblaye ana akame twumo twose momi abia me dansa jin aye mpa hweshi kani bi fe bomono liaka to idan obajemi keke meni ba hwe akwa metin keke ahla moni akabaya dan obacha no min bia ke aye hia potent mo boni ke abakusumi blaiju kani bia ye hia potent ni afio ne ken kusumi ne and obrayo flow ne le wa ye hia potent ni ahala ne ken beken bi ne alo beken ne ni ba chu ne ken kusumi e belle nakan chidi shimonwe ye woye ade ewo ame boa oblaye ana ewo oblaye na ke ba ame ko meni ekole odehe yemi lo ameje lu machine keke akwe ametin ahla ewo belle akeshia poten koni abahla keje neke beke yona ahla le ni abomode akeshin akalacho twose mofiomi akeni ne ya twon e ba tele lo echi ni gbeke won ekole edako akele ba twon chuchuko e ana mani hie efafio ni no etako ameshi wo fa wole aka ngmene oblaye abi ye eko ka hye no onyo he mo fia mo ye onyo he mo fia mo ye he wo be e afio bi ngmene afio gbeke bi ni amehie fa ko twon ni akena me fa ko twon ekole begbo mo twon wale twon na kan ewo ke akele twon twose mo mi nele ake nitumo ne ya twon ekole tole fi baba mi shin asa edwomo atoluhi keke agbene
asa chesi ni ake lo ne ba womi na ake ba jeme mumu he wo ka gbekuso na gba chu bosochu na halalu wuji enyo ne na ake womi ka ake womi keke awo ketelegbeke ni abo tako ke klala yen futa ake klala yen ekpe echichi na ke ko ebotako ni ake lo ba manu na ke nyanya ehwe ekwe ni ayemme ni hiwemi eja keshi na ke no chumu ne kenklen ke tolemi agbeni ni edenche na etele on ba anye yiedu osana na meni ba hiemi ni eka gbeshi egbenu ni akele ba chu gbenu keba eye egbenu na chu te keba ni ye he ni achumu ke oje inshona oba chu he ni wona coming king school ye ise tuntun kofolo le gbe mi ye shona na kan gbe kaji odomo na kan gbenta ye coming king school e no wo hin no sano na nyumbo cha yo hin wo ko kwebo ni agbagba afonsin chuko echi na kan jeme na kuwe sani ko domo nyumbo cha na denche ona boso chuwe shingmene wolfu ke ni bi wo e ko machine wo ba shi eye chemade ka ke gbekene ho coming king wo le hituntun obo ade